Görküm adabiyat dünyasına soňky mezgilde gana goşulgan, birok jaratgan ar bir emgege hiç kimde gaýdyger galtyrbagan Arslan Goýçyewden Bagşy menen Çyňgyshan romanı taryhy es tutum jana bugünkü dünýä tanım alakasyna arnalgan filosofiýalyk çygarma. Adattan tyş jaňy süjetlik formada adamdyn adamdygyn, eldi el kılgan asıl nark, kımbat bağlılıklardan manisin jogorku görkemlikde açıp beri algan. Avtordun жаңы romanı, jıldın mıқты prozalık çıkarması katары Kırgız Respublikasının Arça 2014 sıylığına tatıgan. Çiğlengen tarih, çiğilgen tağıdır. Faulkner 20-çı gılımdın prozasında жаңы gıyır açkan adam turmuşun, bolumun, oy sanasın sın sıpattap düşünüdü, görkümsüz kudretin çeber goldanunun жаңыча örnegin görsetken Amerikalık жазуучу William Faulkner Virginia Üniversitetinin studentlerine 2 semestr boyu sabak berip kalatda 27-ci sabagın 1958 yıldın 24 aprelinde Jaş жазуучуларга кайрылгандагы сөз деп атап, анда жаш жазуучу беткелчү бир чоң проблема тууралуу кеп козгогон. Ал насыяттын маңызы мындай: жаш жазуучулар адамды адам кылган касиет тууралуу ойлонушпагандай, адамзат менен иши жоктой жазышат. Алардын каармандары көңтөрүлгөн стакандын ичинде калган чымынсымал вакуумда жашап, изоляцияда жашагандай сыпатталат. Арине мындай көрүнүштүн алды артыгандай, жөн жайы не буга өз чыгармачыл тажрыйбасына таянып, башка сабактарында да токтолот. Тоготери Ша прозачынын бул сабагында жазуучулук өнөргө жаңыдан кадам таштагандардын таалуу жери аныкталганы шексиз. Эми Арслан Койчиевдин жаңы романы тууралуу анча-мынча кеп козгоордун алдында эмне үчүн Фолкнердин атын атап айтканын оозанып калдык. Албетте бу жөн жерден эмес. Ушундан улам мындай жагдайларды белгилей кетишти ылайык табам. Арслан Койчиевдин Багшы менен Чыңгызхан аттуу романынын кол жазмасына Арча адаби сыйлыгынын баш байгеси тапшырылган аз эмне сөз алып, бир топ мактап келип, анан бу романды окуп жатканда негедир Чыңгыз Айтматов менен Михаил Булгаковдун ысымдары эсиме кылт этип турду дегендей кеп айтсам, жыйындын аягында ыраазычылыгын билдирип жаткан автор менин ойма жооп кылып, окурмандарым алар менен катар эле Фолкнердин Маркестин ысымдарындагы эстесе туура болор эле дегени бар. Албетте менин сөзүмдө да, автордун жооп айтымында да тар тайыз маанидеги адаби таасир тууралуу кеп козголгон эмес. Көркөм чыгарманын тематикасына, жазуучулук чеберчиликке байланышкан адабияттын бийик вазыйпасына тиешелүү маселелерге басым жасалган. Демек, сөздү Фолкнерден баштап калганым, Арслан Койчиевдин жазуучулук талантын бийик баалаганымын, келечегинен көп үмүт артканымдын белгиси кыязында кабыл алынышын көздөгөнүм. Бул бир. Экинчиден, жаш жазуучу дегенге токтоло кетсек, адабиятка ар ким аргандай жол менен келет. Адабиятка келүү ага баш бакканга чейинки тажрыйба, көнүгүү, машыгуу түйшүгү тууралуу эмес. Кеп калемгердин адабият босогосун алгач аттап, анын төрүн көздөп менсип кирип келгендеги ал акыбалы, дарамет кудурети кандай эле, ийнимдеги куржунда эмне бар эле ушу жөнүндө. Арслан Койчиев Мисмилдирик беделдеги каргыш романы менен адабиятка келди. Ага чейин тың чыкма тарыхчы илимпоз, журналист катары билчү элек. Анан аңгеме, повесть жазып, жаш жазуучунун турмушун башынан кечирип, бара-бара буйруса, буйрубай калышы да толук ыктымал, жаш жазуучу бойдон пенсияга чыккандар деле толуп жатат эмеспи? Такшалган жазуучу деген мүнөздөмөгө татыктуу болчу жолду баспай эле, кадимкидей сын көтөрө алган тарыхый романы менен босогону айбыкпай аттап, адабиятка шаар кирип келди. Балким далай барактарын тытып, өрттөп, кантип жазса болот деген суроо куну жашоосун, түнү уйкусун бузуп, чыгармачылыктын адегендеги азап тозогун кыйла тарткандыр. Биз аны билбейбиз. Билгенибиз Мисмилдирик
jetilgen bышкан çyrak kalemgerden çıgarması bolçu. Bolgonda da adamzattın tagdyr tajrybasyny göňül borboruna koygon, adam kasiyetinin güngöýteskeyine tereň baam salgan roman bolçu. Kahramandary gorgonga gamalyp, beýaba çekde vakumda eldir-seldir gün geçirбей, taryhtyň gazanynda gaýnap, tagdyrdan aly olangan otun geçip jürgenler bolçu. Bu jagынан alganda Faulkner okusa narazy bolmak emes. Dagy bir jagdaý kийinki romandary Aýta bar meniň gebimde. Bul gol yazması dagy Arça adabi silygyn algan. Jana Bakşı menen Çyngysхан, Joldoş Baktigere Izbasarovdun joğulgan depterleri, Arslan Goýçiewdin beker jerinden Faulknerden, Marques'tin ısımdarın ozanbaganyn gübeleyt. Gep жазуучунун filosofiýasy, oýloo maştaby, akyl çabyty, süretkerlik çeberçiligi, adabi jogapkerçilikdi jogary tutkany turasynda bolup jatat. Jaňy roman jönünde aýtardyn aldynda, başgany goýsakdagy awtornyň murunky çygarmalary turady azyny olak gep kılbasak jaraşpay galar. Arslan Goýçiewdin algaçky adabi çalgyny Mismildirik romany menen aýaktady. Belgili taryhçy, beldi jurnalist menemi görkem adabiýatga geldim dep jarýalady. Bir çete erdemsip batyl jarýalady. Ekinçi çete jaltaýlap tartynyp jatkany da sezilip durdy. Çygarmanın atele kırgız tili mıhty bilem degenderden şaştysyn alıp, bu geskeldirike okşoş söz gaýdan çağa galdy dep, Yudahin'in sözdüğün baraktaşka majburlady. Görse, Mismildirik typ-typyl boluş, jyňsyz jogoluş degende many tuýundat eken. Negizinen roman 1916 ýylky gargaşaga, ürkün okuýalaryna arnalgan. Kırgızdın bir top akın жазуучулары bul temaga gaýrylyp, aldy azabyn tartyp, sayasi ur tepkige uçuragany köpçülüke malyp. Albette 100 ýyldykdyň şyltosy menen 16-njy ýyl kayra garalyp güngöýteskeyi jaňyça çektelip, eň başgysy taryhy kalys basyn alyşy zaryl. Mismildirik romanydagy buga özünün orundu salymyn goşot dep işenişli aýtuga bolat. Kargaşanyň tek jaýyny sürüşdürүүдө, elden oşo gezdegi al-ahwalyn baamdap baglooda, okuyanın mani magızyn tereňdep terişdirүүдө awtor murunkulardy kuru gaýtalabay, jaňy öňütlerdi tap, jaňy basymdardy, aksentlerdi goýup, özünün 16-njy ýylyn tartkan. Romandy kunt goýup okup, kadyrna jetkenler üçin al bizdin da 16-njy ýyl. Arine gep taryhy izilde emes, görkem çygarma jönde bolup jatkan soň, biz özgöçe belgiley geççü jagdaýlar mınday. Süjet kızık kurulup, okuya hep kündü önügöt. Tarih ürkün gargaşasının güvösü 1938 ýyly NKVD-ga surak berip jatkan Mukay Kambarovdun eskeriwleri arkly bayandalat. Narboto Batyrdyň kambar boluşdun Karagız enenin obrazlary жазуучунун çygarmaçyl igiligi gatary bağlanyşy abzel. Aýygyşkan garmaş talasынан şehit ketken boordoşunun etin şılıp, sögün jüktöy gaýtkandagy je çirkönün örtölüşündegi okuyalardan sürettelişi romançının galemi kadimkidey takşalıp kalganın aýgineleyt. Arslan Goýçiewdin töl başysy awtordyň kırgız elinin kada saltyn, ruhi murasyn mykty bilerin, anın aýrym jaktaryn taň galarlyk mani mazmunga kanykdyryp, öz çygarmasyna epdü kınay alganyn aýny bay tasdykdaýt. Alyqul Osmanovdun toluwaysynçysy anyk tulpardy aldынан çubap ötken jylky gatary basygynan, tuyak dabışынан tanysa, Arslan Goýçiewdin toltoy saýapkeri. Toluwaydyn jaňyrgan elesi, alysta udurgup çurkap baratkan top jylkynyn döwürtün tyňşap, alardyn arasynda bir argymak bar ekenini aýtat. Awtor okurmanın bedeldegi gargyşdy, Narbotonun gakşap aýtkanyn, sög aşusundagy gakşoonu esiňe tut, aldartyňdy oýlan, oşondo özüňiň kim ekeningdi baamdap bağlap bilişke jol tabışyň ykdymal dep eskertet. Kargış, gakşoonun jön jaýyn oýlanışga çakyrat. Жазуучунун kийinki romany Aýta bar meniň gebimdi dep atalat. Jarýalana elek, kaýsy bir jagынан aýagyna çygelek çygarmany sözgö goşgonubuz, balkim jolsunsuz joruk görünür. Birok kol жазma okurmandardan aýrym gatmaryna tarap, okugandardan büýrün gyzytyp atygül internet meýkinine çygyp ketkendikden ulam, awtordyň jalpy çygarmaçylyk beýnesine teşeli gebir jaktaryn uçkay belgiley geçsek laýyk bolar. Birinci romanda tarih çygarmanın görkem meýkinin bütünдөй eýlese,
Ekinci romanda tarix, Kırgız-Kazak çırı, 1930-жылдардағы siyasi repressiya azırkı zaman menen örülüp berilgen. Başkaça aytkanda, birde adırkı turmuş sürettölsö, birde tarixi okuya karmandar жазган же жазмакчы болгон повесть аңгеме кейпинде катышат. Жаңы чыгармасында Арслан Койчиев калеми кадимкидей такшалып, жазуучулук өнөрдүн көмүскө сырларын кыйла өздөштүрүп алганын айныксыз айгинелейт. Атүгүл баяндоо ыкмасынан, образ түзүү аракетинен, сюжет куруу чеберчилигинен адистер тарабынан 20-кылымдын прозасынын жаңычыл ийгиликтери катары баа алган көркөм сөздүн ық эптери уста колдонулганын көрөбүз. Автордун көркөм баянында сүрөттөлүп жаткан нерсенин мезгил мейкиндик касиеттери кең жана терең мүнөздөмө алып, окуя коюу жана айкын боектор менен тартылып, башкы каармандардын элеси толук кандуу дегенчилик деңгээлде иштелип, окурманды тексттен баш көтөрбөй окушка мажбурлайт. Тарыхтын адыркы учур менен карым-катышы, тарыхтын жандуулугу, адыркы жашоо турмуш менен аралаш экендиги, тарых сабагын унутпоонун зарылдыгы, жазуучунун чыгармачыл урааны кредосы экенине күбө болобуз. Дагы бир кызык жагдай. Арслан Койчиев тарыхты көркөм сыпаттап жатып, аны менен жанаша, жарыша, бул Мисмилдирикте да орун алган бирок 3-чү романында бул даана таасым байкалат десек жарашар. Көркөм чыгармада эмнени жана кантип жазыш керек деген суроо маселе менен такай албырышып, тажабай талдап келе жаткан калемгер экенин, мунун жаңырыгы тексттен ачык угулуп, анын окумдуулугун арттырып, көркөм сөздүн кудуретин күчөтүп турганын баамдайбыз. Адаби каада салттын күүсү жанбай, окурмандын ой санасына каймана таасирин тийгизип турат. Мисмилдириктеги Мукай Камбаровдун жазгандары, Мукай Элебаевдин башка атактуу акын жазуучуларыбыздын ысымдарын эске салса, Айтабар менин кебимди чыгармасынан Чыңгыз Айтматовдун элеси баш багып турат. Албетте, романдын жаңычылдыгы, ийгилик илеби, оош кыйышы тууралуу чыгарма толук жазылып бүтүп, адатка ылайык шартта жарыяланган соң кеңири кеп козгосок эп болор. Эмки сөз окурман жаңадан колуна алган Бакшы менен Чыңгызхан, Жолдош Бактыгерей Избасаровдун жоголгон дептерлери романы туурасында. Менин боолгоомдо автордун ниетинде романдын аталышындагы ар бир сөз ой элегинен өтүп, терең талданып таразаланышы зарыл. Эмне үчүн баян бакшыдан башталып отурат? Бакшылык кандай феномен, кандай касиет? Эмне үчүн Чыңгызхандын арбагы? Чыңгызхан тууралуу айтылбаган кеп, жазылбаган чыгарма, тартылбаган кино калган жок. Ал эми Арслан Койчиевдин Чыңгызханы ким? Башкасын айтпаганда да Чыңгыз Айтматовдун Чыңгызхандын ак булуту менен Султан Раевдин жан жазасындагы Чыңгызхандын тагдыры тууралуу табышмактуу баян улуттун эси дартына мыктай кадалып калганын кантип белгилебей кетели. Эмне үчүн Чыңгызхандын керезин, осуят насаатын жазган же кагазга каттаган десек ылайык келер. Анткени ал арбактын айткан дегенин гана дептер бетине түшүрүп жатпайбы? Каармандын аты жөнү Бактыгерей Избасаров. Айтор романдын аталышы бир чети окурманды ойлонсо, бир чети чыгарманын татаал терең маани мазмунун туура кабылдашка окурманды күүлөйт, камдайт. Ташкент шаарында өткөн 2 күндүк окуяга Чыңгызхандын арбагы аралашып, анын урпактарынын тарыхы өрүлүп, сюжет жазында кирген көгүрим суудай күргүчтөп агат. Кадимки турмуш менен мистика, саясий оюн менен эзотерика камыр жумур аралашып, драматизм менен назик юмор коюн колтук алышат. Албетте, окурман чыгарманын өзүн окушу керек. Алгы сөздө ар нерсени санактап, жоорап баарын кайталап, аны бир жагынан алагды кылып, экинчи жагынан ой санасын, эстетикалык маанайын кайсы бир нукка салгыбыз келбейт. Эми ушунча белсенип калган соң, 2-3 жагдайды атайын белгилей кетели. Биринчиси, Чыңгызхандын арбагынын кылык жоргунун сүрөттөлүшү. Автор өз алдында өтө татаал жана опурталдуу милдет койгон. Албетте, муну туура жазыптыр. Тигинеси натура болуп калыптыр деп баа бергенге негиз болчу илимий арбак теориясы жок. Теология, антропология, психология өз-өзүнчө түшүндүрмө бериши толук ыктымал.
Demek romandын baş garmandarынын biri bolgon Çıngiz Xandын arbagynын сүрөттөлүшү görkem oýlamdын logikasyna ılaýyk, iskuствонун mildet kızmatyna jaraşa karalyşı abzel. Başgaça aytkanda, Çıngiz Xandын arbagynın jürgen turgany kanday, golundan emne gelet, emne jasay alat, uşul öňütde kalem şiltep jatkanda Arslan Goýçiýew görkem guýalynda özünçe çekene konsept, arbak düşünügün tüzüp, oşoga tayanıp, karmanına çıgarmaşıl niyet maksatyna ılaýyk kılık joruk jasatyp, okurmanynyň oý sanasyn gozgoşgo, any gaýsy bir nesilerde aňdap düşünüşke hareket kılışına türtkü beret. Жазуучунун айтканына окурман ишенсе, ал сүрөттөп жаткан чындыкты кабыл этсе, анда калем сыясынын бекер коробогону, чыгарма куру сөздүн курандысы болбой ишке жараганы ошол. Арбак баянына кулак төшөйлө. Бейтаныш киши кезиккендерге, көзү ачылып көрө алгандарга туурал жыныраак, нооча бойлуу, бети бак жайган, көк ала жука сакалчан, жука муруттуу, көзү жымшык болуп көрүнгөн киши, üstünde uzun etektүү бол чапанчан, башында чымкый ак топучан киши каалгый басып, эми базардын патырнан жапкан навайчысына жеткен эле да, саламга келбестен оболу, батыр, башыңды дандырга тыгып күчүң навайчылыкка чыктыбы, деген эле. Кишилердин көзүнө бирден бир тандап көрүнүп отуруп, узун этек ак чепкенчен жолоочу эми коондарбы саткандардын катарына жетти. Çıngiz Xandын arbagы ушинтип урпактарын аралай чаап, урпактарынын көзүнө көрүнүп, алар менен сүйлөшүп, алардын адыркы кейпине кейип, чабыттап учуп жүргөн. Менимче Çıngiz Xandын арбагына байланышкан сөз али алдыда. Көп сөз болот. Аны бөркүмдөй көрүп турам. Адырынча айтчу кеп, Arslan Goýçiýewдин мээнети акталып, калемгер чыгармачыл жеңишке жеткен десек аша чапкандыкка жатпайт. Экинчи жагдай Бактыгерей Избасаровдун кол жазмасынын жөн жайы маани маңызы. Кептин баары ошо 3 дептерге чийилген кол жазмада болуп жатпайбы? Москвадан Коммунисттик партиянын борбордук комитетинен бакандай болгон жетекчинин атайын Ташкентке келип, республиканын саясий элитасын сарсана кылган кеңешме өткөрүп, ал ортодо КГБнын кызматкерлери базарды аралап, шимшилеп тинтип, советтик турмуштун чаң тополоң түшүнө себеп болгон ошол кол жазманын тегерегендеги окуялар сюжеттин өзөгүн түзөт. Романдан үзүндү келтирели. Эмнеси баалуу кол жазманын? Эч кандай баалуу эмес. Түккө арзыбайт. Академиядагы адабият жатын күндүр түндүр казгылаган дамбылдалардын жатык тилин менен айтканда, каничер Çıngiz Xandын жайнаган тукумуна жалгыз каршы туруп, аларды кайра тарбиялаган, кудум пролетариатча прогрессивдүү ойлонгон жалгыз оң каарманы бар экен. Аты Теңиз Бука деген оң каарман. Бүттү. Илим кызыгаарлык, чеке жылытарлык бөлөк маалыматы жок кесе. Ай балтасын кезенген орус аттууң Куликовдун ойдуңунда жөө жалаңдап чогулуп келип, Мамайдын кыл-кылдаган колун тосуп, мизин кайтарып, көрүн казган турбайбы? Анын сыңарындай Çıngiz тукумун ооруктан алсыратып, ичинен эритип, Теңиз Бука сыяктуулар жазасын колуна берген тура. Өзүнчө эле экинчи фронт. Албетте мындай кол жазмаларды караңгы массанын көзүнөн далдоо кармоо зарыл. КГБнын кабатырлана коңгуроо какканы романдагы Çıngiz Name аттуу кол жазманы Илимдер Академиясынын кызматкери ушинтип баалайт. Ал эми Бактыгерей Избасаровдун жанынан табылган кол жазма Академиядагы Çıngiz Nameге сөзмө-сөз дал келет. Демек окурман өзгөчө назар бурчун нерсе, көчмөндөр арасында ооздон оозго, укумдан тукумга өтүп жашап келген аңыз кептин маани мазмуну. Жазуучунун поэтикалык тажрыйбасы тууралуу кеп али алдыда. Азыр айтарыбыз, анын прозасынан назик поэтикалык мукамдабыш угулуп турат. Биз сөз кылып жаткан романдары менен Арслан Goýçiýew азыркы кыргыз прозасында өз конушун тапты десек жарашат. Айрыкча кийинки романы автордун көркөм эпикалык ойлому, жанрдын дүйнөлүк тажрыйбасын кең кесири өздөштүрүп алганын, ошол эле учурда өз пайдубалына бекем таянып турганын айгинелейт. Сюжет куруу, кызыктуу баяндаш, каармандын элесин сыпатташ, ишенимдүү интрига түзүш, чындыктын көп ченемдүү турум-турпатын тартыш жагынан жазуучу камчы салдырбайт. Журналисттик тажрыйбасынан да болса керек, тили бай, кыргыздын көөнө сөздөрүн гөлдөлөң урунат. Эң башкысы роман ойго канык, окурманды өз алдынча ойлонушка түрткү берет.
özünçө жыйынтык жасашка үндөйт. Арийне кеп болуп жаткан чыгармалар үчүн кызыл сызыктай тепчип өткөн нерсе тарых философиясы. Салтты жоктун баркы жок. Тарыхтын маани маңызы көркөм ойдун негизги бутасына айланат. Bir ирет Гегель капыстан, а балким болжоп муну айткан: пайгамбар сымал тарыхчы утурлап билет тарыхты. Бул менин Борис Пастернактын саптарын кыргызчага эптеп-септеп которгонум. Бирок мазмуну ушундай эле. Окурман үчүн тактап койчу жагдай. Мындай кепти иш жүзүндө Гегель эмес, Шлегель айткан. Эми акын адаштырып алгандыр. Пастернакты күнөөлөгүдөй деле иш жок. Кеп поэтикалык саптардын маанисинде. Демек пайгамбар келечекти көрө билип, болоор иштин алдын алып айтса, тарыхчы туман чулгаган өткөндү алдын ала билип, аны азыркыларга айкындап берчү адис экен. Адамдын өзү тарыхый жан эмеспи? Ошондуктан кепти Фолкнерден баштаган соң аягында да Фолкнер менен бүтүргүм келет. Атактуу жазуучу адам өткөндүн суммасы деп эсептеген. Өтмүш дегенибиз болуп өткөн кейипте эмес, болуп жаткан кыязда жашайт деген. Азыркынын ар бир учуруна өтмүш менен болочок аралашып, айкалышып турат деп ишенген. Фолкнердин ушул насаатын кана уккан кишиден бетер Арслан Койчиев да өтмүш менен болочок учурдагы турмушка чийленип турат деген көз карашты тутунат. Андыктан жазуучунун 3 романы тең тарыхтын маанисин түшүнүүгө, тарыхтын кадырына жетүүгө, тарых азыркы жашоо турмушка тикеден тике катышып жатканын аңдап баамдашка чакырат. Жамгырбек Бөкөшов, философия илимдеринин доктору, профессор. Арслан Койчиев. Бакшы менен Чыңгызхан. Роман. Жолдош Бактыгерей Избасаровдун жоголгон дептерлери. Биринчи катчынын алдын ала айтуусу менен төр жактагы жөлөңгүчтүү 4 орундукту бош калтырып, жаңгактан чабылган узун үстөлдө 2 капталдан орой, 2 бөлүнө орун алган бюро мүчөлөрү жанада бүгүнкү жашыруун жыйынга катышууга арнайы укугу бар саналуу адамдар бул сапар өз ара коурашканга да чамалары келбей үрпөйүп, кош калгалуу эшик ачылып, келчү коноктордун кирип келишин чыдамсыздык менен күтүнө, улам бир маал баштарын көтөрө иреге тарапты акмалашканы эле болбосо, ашыкча опурап отуруп турбай, ашыкча дабыш чыгарбай, анда-санда желпинип коюшуп, ооздоруна суу толтуруп алгандай текшимелтиреп, кадап койгондой үңкүйүп тим олтурушту. Демейдеги жыйын каадасы жок. Непадам ашык сүйлөсө, жазатайып ашык кыймылдаса бири-бирине айгак чыгып калышчудан бетер, бири-бирин алдыртаан аңдышып, жада калса тегеретте каранып, бирин-бири түгөлдөмөккө сыпаа учураштан тартынып, бирин-бири тек бага албастан көздөрүн ала качырып, тигиндеги портреттери катар илинген айбат сүрдүү кишилердин, Маркстын, Энгельстин, ананда Лениндин калбырлары алтындын буусуна карматылган портреттер эле ушул үчөөнүн камоосунда сүкүт, коммунисттик сүкүт тартып атышкандай шүк отурушту. Чымындын гана учканы угулчудай тымтырстыкты улам биринин партиянын кадырына күйүп бышкансып күптүүлүү үшкүрүнгөнү, дагы биринин аны улай оор күрсүнгөнү бузуп турду. Кабактарын карыштыйып, утур бири блокнотун суруп чыгат да, жары сөзгө түшчүдө сүйлөнчү сөзүнүн чаласын таап оңдогонсуп, калем сабын ойдолоктото кара күчкө бирдемелерди чиймелеген болот. Келчү кишилер Москвалык активдер эле. Ошол лөктөрдүн алдында бириңен бириң ашыра буркан шаркан түшүп, муштумду бектүйүп, ыгың келтире көкүрөктү койгулап, кайратың жетсе кызыың менен үстөлдү андан ары тарс койгулап, кызыл тилди агыта сүйлөп калбасаң, партиялык кызыл билеттен айланасыңбы? Андыктан бири Марксты, бири Ленинди айта кетип, сөз иретин кудум китептегидей келтирмектин убагарасын чегүүдө. Партиянын жашыруун жыйыны күндө болчу окуя эмес.
Ага катышып стенограммасына катталып калуунун бактысы деле көрүнгөндүн шубагасына буйруй бербесе керек. Куулугу ашынган чанда бири гана экөөнү үчөөнү тең тайманбастан катар айтуунун эбин таап, оюндагы сөзүн мынабу жыйындын маанайына куп жараштырып болуп, эмкиси элден мурда айтып калуунун санасы менен убара. Ошолордун бири КГБнын капитаны Хамит Хайруллаев эле. Бойлуу кишилердин арасына жашынып алгансып, 10 чакты кишиден кийин 40 алекей үңкүйгөндөрдүн орто ченинде башын койкоңдотуп, жанындагыларды тикиреген көгүштүү көзүнүн кыры менен тымызын байкап отурган. Сөз берсең чакчырылып тийчүдөй түрү бар, бет түспөлү элеттиктер айтмакчы, тажик башаралы кочкор тумшук, чабжак, калың каштуу. Бир окта бекене бойлуу капитан Хайруллаев мойнун короздой сосса да, төбөсү катарындагылардын ийнине араң жетип турду. Жарыш сөзүн көпчүлүктүн оюна түк келбегендей көтөрүңкү ыргакта бүтүрүүнүн кыябын элчилеп кыйналбай эле мынтип иш арасында таап алып, ошол сөзүн элчилеп кагазга жазып отурбастан, Орток Хайруллаев дегенди угар замат от алгандай күүлөнүп, үнүн бийик салып, адегенде үстөлдү чапкылап, анан тигиндеги портреттерге колун сермей келип, Маркс, Энгельс жана Ленин гана 7 кылым артты карайт, 7 кылым алга карайт деп бүтүрүүнүн адисин тапкан эпчилдигине ичинен компоюп, ошондо да адатынан жазбай, бир маалда оң ыптасындагы кашка баш, толмочунан келген көз айнекчен кишиге эңкейип, каргылданган үн менен шыбырап калды. Сиз хам толик окугансызбы? Бүгүнкү жыйындын жыйынтыгы менен ары дегенде партиялыгы каралып, партбилеттен ажырап каларын, андан ары кызматыңан куулушуңду бөркүңдөй бер. Бери дегенде катуу сөгүш аларын туюп, камдаган жүйөсү өтсө албетте. Бир айдан берки куядан кутулар күндү самап, аргандай көбүң шыбынга ансызда кулагы курттап, эмне жамандык болгон күнү да башка салганды көтөрүүгө ичинен чактанып, ичинен чыйралып, кара терге боргулдана чөмүлсө да, күрмөсүн чечмек турсун галстугун бошотуп коюга кайраты жетпей отурган Кол жазмалар институтунун директори Рахим Абдуллаев сол ыптасында бекене бойлуу кишинин отурганын бир байкаган эле. Эми анын капилеттен как кулактын түүнөн шыбырап, суроо салганына жүрөгү опколжуп кетти. Оболу көз айнегин оңдоно берип, анан башын сол жакка кайтты да, «А?» дегенге жарады. «Сиз уну укугансызбы?» деп кайталады тигил. Тергеп айтса да сөздүн төркүнүн түшүнгөн Абдуллаевдин ооба дебеске аргасы жок эле. «Ха, таанышмын» деп башын ийкеди. Мойнун буруп, эмне болду дегенде жалдырап карады. Дурус» деди бекене киши башын ийкеңдетип. «Шүбасы тугурида канака пикирдесиз?» Мунусу кыргызчалатканда диалект тууралуу кандай пикирдесиз дегени. Сурамжыламыш жетип, эмитен сурак алгыдай бул кайсы мыкчыгери болуп кетти деп бүшүркөдү Абдуллаев уйгу туйгу ой арасында. Бюро мүчөлөрүнөн төрталашып, өйдө чыгып кетпегенине караганда катардагы активдерден эле сыяктанат. Кыйкым издегендей туюлду. Сурак алгыдай ким өзү? КГБ болуп жүрбөсүн. Кайсы шайтан азгырып, толтура орундан тандап келип так жанына отурду эле. КГБдан окшойт деди. Ооба, болбоду КГБдан. КГБдан башка киши мынтип даап сурабайт эле. Мынтип шыйпаңдамыш этип КГБ гана сурашы мүмкүн. Түрү да ошондой. Августтун этегинен бери күндө сүйрөлүп, 2 маал КГБнын 2 кызматкерине сурак берди эле. Мунусу кайдан чыкты? Ошолордун чоң окшойт. Жаңылбай таап келип жаныма баса отурганын карасаң. Түшүнүктүү эле деп күңк этти Абдуллаев. Бекененин токтонуп калчу түрү жок. Баамдай алдыңызбы? Кайсы тилде жазылган? Деди кадаланып. Уйгакта жармашып бале болгон турбайбы? Жалгыз ушунун эле иши сыяктанып, элден озунуп угууга эмне мынча жанталашты? Бекене киши башын жөлөп алчудай чукул келгенсигенинен Абдуллаев боюн түзөп, жөлөңгүчкө чалкалады. Деген менен өзү да окуп чыккан окшойт. Дыкат окубаса да кол жазманы колго алып, үстүрт барактап көргөн жайы бар. Антпесе кайсы тилде жазылганы менен кандай жумушу бар эле? Будамайлап сураганы да кызык. Бирде шивасы дейт, кайра тили дейт. Чалгыртмалуу сүйлөп, даана КГБ тура. Казакча, деди Абдуллаев. Балким каргалбактыр.
Kara kalpak? Bekenenin kaşı götürülüp kargıldangan ünü katurak çıktı. Bali kim? Abdullayev iyin kuşurdu. Tergödö aytkany tilgat bergen azık kılıp ataw. Emne mınça jarmaştı. Çekesinden çıpıldap muzdaq ter çıktı. Ter getdi demek John terimenen seze başladı. Jüdöp kıynalıp buşaymandana başladı. Demek senin esebingdi beri oňoy. Kap berki işlerimde jeştirip başından özüm surakka oturganda emne. Toluk bir aydan yüzü oldu. Tergöçüler jaştık kılgan eken da. Eştememes. Bar aldı da. Bul baştalışı gana. Dağı kıylaga işteşebiz. Jimşygan gözlörüň durrayın. 2-3 sobol menen ele omur olup, Abdullayev'tin mınamıntip töbesini buğulantıp, jazı maňdaýyndan çıpgalantyp ter agızyp salganına maşyrlangan tajik başaralı bekene kişi alçynda böyle terdetip saldım dep oýlady. Direktor Abdullayev'tin kazak başaralı tüspelin goşup baýkap, öböktegen teýde uşintip garap durdy. Mümkün çynda öyle kazak bolup jürbesin degen oy kılt etdi. Haligi saptary dedi bekene. Aha, devan qoğlandı Abdullayev. Jeti gılym artdy garayt, jeti gılym alga garayt, jetileymin dep garayt. So kişinin esin çıkargan bul saptardy okugan boluşy gerek. Karapaýym adamdan ozga aluga aksy jok saptar. Marx, Engels, Leninge uşul üçöne gana ıra görörlük saptar. Aligi saptary, aligi dep şaştırdı bekene. Koyunarı. Tiline girip kaytalap alsa ele çuulganda uşul saptarga avtorlaş çıkıp kalçuday korungan Abdullayev unçukpay kutulmakçı oldu. Al saptardı oğuz açıp kaytalamak dursun, oylogondan korkosun. Çargıtıp söylegen mınavu çağımçının emnini ayttırıp, emnini tantıratıp sözdön жаңылtkysy var. Masele bolut demespi? Oyga çömülgen tür jasap, üstölдүн meltirgen jılma kaybetin, жаңgaktın söngöňünden kalgan oyulardı meltireptik dedi. Oşunda da bolboy şaytanday algırıp oyga gelet. Jeti gılym artdy garayt, jeti gılym alga garayt, jetileymin dep garayt. Anday aram oydu alys ku, ansızda akwalyň or, janыңda çagımçı oturat, çagımçı. Partiyadan gulmagyň unutpa, şordu. Rahim Abdullayev zamatda uşunun barın udurguta oylogonga ülgürdü. Aligi dedi bekene. Kim bilsin timele kulaktaş bolup algansıp, kulağının tüyünen dağı gançaga göýrep şuuramak, Kuday jalgap taguşulmalda eşik açıldı. Jalt karasa oş olur eken. Birinci gatçını artынан ileyletip, zıngıragan 4 orus eken girip gelişti. Bizdikinde ele kostüm şımçan, bizdikinde ele göynökçön, bizdikinde ele muğunta galstuk baylangan, bizdikilerçile ele çaştары jilgesine gayrıldı. Kıskası bizde ele başı gara butu ayrı kişiler, birok Moskvalık söýlet baykalıp durdu törtönün boyu başынан. Koltuğuna kızıl papke kıstarıngan şınga boylusu, şartılday basa jol baştap, buydal bastan aldıga öttü. Dalaylı kızıl papkeçendi görüp jürebüz go, birok Kremlden gelgen kişinin öz golundan görgön göbü, je bugünkü jyýyndan sanaga batırgandan bu, aytor kızıl papkeden sürü da, salmaga da başkaça tuyulat. Oşol kızıl papkedi emne degen daklat, emne öküm, emne çeçim gatılı oldu eken. Oşol öküm çeçimlerden jyyntygy menen gimisi partiyadan aydalıp, gimisi sögüş menen gutulat boldu eken. Gimisinin atı жазılıp, gimisi soğaldı eken. Gimisinin tagdyry kanday galçanat boldu eken. Kandaýynan galçanat boldu eken. Ulugu aylanyp gele üstöldün başındaky orundukda eýlep, kızıl papkeni aldyna taşlady ele, çukul oturgandar gana tuurasынан çaptalgan 2 elişelik ak kagazdyn betine kara syýa menen düşürilgen grif sekretnosçy, совершенно секретно degen badyragan jazyny gözleri çaldı. Tilgat berişdi bele, dedi üstöldün başyny eýlegen orus iri aldı birinçige. Basa, alaňgazarlyk, şaşmalyk degen sapatlar kulk münözüne jat, salabatlуулuk menen sabırdуулukdun nagyz örnegi bolgan birinci gatçy biraz beýçekilik getkenin baýkay galyp, jaýlanyp oturbastan murun tartipli taktap surady. Joldaş kommunistler, bugünkü jyýyn jabık jyýyn. Gerek bolsa jaşyryň jyýyn. Uşuga baýlanışly jyýyndyn materialdaryny taratmaga kommunistik uwada berip tilgat berige mildetlüsüňer. Uşunday jobagerçiligi bar jyýyndyn. Kol goýelekler bar barňarda. İltimos, andaylar bolsa kabıldamadagy formany toltursaňyzlar. Andaylar çykkan jok.
Zaldagılar jaldırap karap turgan çakta birinci katçı Moskvalık desantты bir-birden tanıştırıp, tördögüsünü ЦК'nın bölüm başçısı Nikolay Ableukhov degen nemeken söz ıygarıp jüberdi. Mınday uçurlarda çoğunlar oturup süylöybü, turup süylöybü özü bilip emni gıyalın garmatsa dele eren töröönü jok jaraşıp kalat emespi. Aleme sırttan gelgen uluktuğu ağından beş beter jaraşpayby. Bölüm başçı kol saatın garap, Moskva uwagtysı 2, oşonda Taşkent uwagtysı 5 bolgonun göngülgö tüyüp koydu. Isılap çıgıptır. Terezeni kıngayta açıp koyunun mümkündügünü ötündü. Sentyabr ayıňar uşunday bolsa silerde Taşkentde jay aptaby jakynda gaýtpaýt okşaýt dedi. Moskwalyk konaktyn Taşkentde uzanyp, Taşkentin günöstülügün baýkap aýtkanyna oturgandar kurgatkyryk bolsa da gülüp göňülün almakka kudungdagan tür jasady. Birinci katçı başın burganda 2-3 birde obdulup elpegirek bürösü kaldastay tura kaldı da orta çendegi terezelerde qatar aça saldı. Taşkentin aptabı gaýçy türü jok sentyabrynın üp abası vurdu. Mına şundan keyin jyýyndy başlagan aktiv jergiliktiler tergegende Tsykashnik aldındagy kızıl papkenin boğusun çeçip, içinen juka göktepterdi surup çıktı. Kadimkele mektep okuçular urungan göktepter. Taňygandaryň gözü alaydı. Bul depter jön depter emes. Bütünдөй Taşkentge çakçylyky salgan joboloňdy göktepter uşul. Dal uşul göktepteriň aýынан bütünдөй Taşkent galasy dürbölöňge düşüp, eski şahar dep goýat. Kalanyň gumursganyny uýgunday mahalaly öňürün göçöme-göçe aňdatyp, sodasy gaýnagan alay bazary menen Çorsu bazaryň Gudaýdyň gutdugyny kıçyk-kıçygyn galtyrбай tamandary teşilgençe aýlanyp, girgen çıkkan har bir bazarçının tımızın esebini alıp, jaymaçı geyipdene giyingen cansızlarına, tыңçılarına kap-kaptap, görşer tavarından beri gamdap berip, jayma bazarlarga elde uçuktagany suramjylap surap bilүүgө oturguzup, KGB'çılar menen partiyada jay eteginen tarta uyku jok. Emi oşol göktepter Moskvadan beri barıp kelgen tura. Moskvadan beri gelbese kızıl papkege gatılıp, ЦК'nın kişisinin koltuğunda gaýdan jürü. 7 gılım artty garaýt, 7 gılım alga garaýt, jeteleymin dep garaýt. Dal uşul saptar жазылган depter. Dağı başka saptar var. 6 gılım artty garaýt, 6 gılım alga garaýt. Göktepterdiň algaç süýlemleri da aýrymdarynyň esinde. Jaňylbasak alan geme söröy, "Tuulu" dedi Elbasar han dep baştalat emespi? Bilgender kagışa göründü. Uşul depter. Göktepterdi görgende bir kapitan Hayrullayev gana öngölörçülöp özögün tarta taň kalganda jok. Jüreksünüp çoğuçuganda jok. Göktepterdi kolga düşürgen özü bolsa, anın baştan ayak sovetlik türlüştü buzup jarıçılık ideologiyaga sugarlygandygyn ilgetpey baandap, partiyanın garusuna öjörlenip alıp çıkkan kişi da özü bolsa emnesine taň kalmak. Tetirsinçe içinen gımıngdap kuşubaq oturdu. Zamanası kurulup oturgan Rahim Abdullayevke gözünün gırın jana bir agıtıp, jeňin oňdanyp boyun tüzöp, kalıbынан jazbay tirmeyet. Kapitan başı taň kalууnyň je jaltanynyn darajasынан ebak ötkön, düýnönün tagdyry çeçilip atkandagy ideologiyalardan aýgyşkan tireşinde antüge çolosu da jok. Andyktan adyrky mildeti başka. Göktepter tabılgandan beri kommunistik ügüttün çilisten ideologtorunun dengeýelindegi oy tolgolary menen alpyrışyp, oşol oýlaryn kommunistik aňsezimdiň galybyna salyp örçütüp, tuğulup ösken galasy Taşkentge anti-sowetlik görünüşlerge garşy güreşdün jana, jaňyça aňsezimdiň kommunistik aňsezimdiň gün çygyşdagy çordonu degidey abir alyp gelçü ideologiýalyk tabılgalarda oýlap çykpady bele. Adır oroşondan mına oşol oýlordy Moskwalyk kemingirler öz gulagy menen ugup suktangıday jarıya aýtuunun aprobasiýanyň gezeňi çukuldap durdy. Uşunun arty menen sowetlik ideologiýanyň jaňy baragy açylar. Balkim oşonun arty menen toktot, aşykpagyn ortak Hayrullayev bar öz reti menen saаты çykkanda öz jolu menen bola berer. Mına bul kişiler oňoý kişiler emes. Göňüldöründen tünök tap, jüýesine ınasa anday ideýalardy süröňge almagy tuurulu.
Pravda, Izvestiya baş bolgon gezitlerden beri makalalar жазылып, anın bары tangaqtap taşılıp, kaptalında kara ter basıp oturgan Abdullaevke okşogondorgo kitep artынан kitep жазmak tapşırılıp, basmakanalar şakıldap iştep ügüt nasihat işleri. Tegi koşu anın bары turulu, asты KGB'nın jokeri Gurulay kıyalga çömülüp, termeli olturuga ıpım jol berbeşi gerek. Uşul жерден asmandap baratkan kıyalın tıyuğa kudreti jetken kapitan Hayrullaev oyun jıyıp, kayradan jıyındın жүрüşüne kunt koyuğa diturdu. Joldoş kommunistler, Moskvalık bölüm başçı olturgandardı qarap sözün başladı. Kızıl papkenin içinen göktepterge uda surup algan kat-kat kagazına üngülörde murun, kagaz karabay tuura jarım saat söyledi. Bu Moskvalık aktivin Moskvalığın kılattura bar bir. Oşon üçün jalpı adamzat oz uypaсын götörüp, jalpı adamzattın atынан jarışa söylep жүрüşöt, oy artынан oydu çuvap, televizordan gayrılıp atkanday sözdün kıraatın keltirip, gözüңdü ayrı albaytık dep, meltirep ukkuday gepke uyuttu. Mındagılarçılap kakap çakap, tilin çaynabay, çarjayıttanıp bir sözün eki kaytalabay ele, tap-tak keltirip, tanda burungan sözlerini aytasın mı? Sözge ustalığını aytasın mı? Şır elementi. Günü bütüp baratkandıgın, geleceğe çaktalı kalgandığın sezgenden komünizmden düşmandары bir da samga tınım albay, sovetlik turmuş jaşoga karşı en soňky kastık hareketlerini ulantuuda, joldoştor. Ayrıkça muhittin arı jagındağı antisovetizmdin ideologtoru kommunistik ideologiyaga jat elementlerde taratuga jan öröp jatkan şartta forması uluttuk, manisi sotsialistik madaniyattardı kalıptandırın üstünde karajandı karşura emgektenişiz gerek, joldoşlar. Özgöçö sotsialistik türlüştü kuruuda bütünдөй gün çıkış ellerine ülgü bolgon, Sovettik Özbekistanda kırakılıktı 2 ese güçötü abzel. Pantürkizmdin burjuaziyalık ulutçulduktan sarkındılarına karşı güreş bir da minötkö solgunda başı gerek. Tileke karşı mına uşintip pantürkizmdi burjuaziyaçılı ulutçuldukta aytıp bir ese ürüydü uçursa, uşunun barın bilektep tamır karmaganday tuyup görüp koygondugu bir ese tamşandırdı. Çağımda bu kas sanagandarın radio açıp alganga da ülgürgön sıňary. München degen şardan turup gündür-tündür Sovet eline Urgazunun arbayın soğut emiş. München'in kanday şar kim bilsin. München desen kulaka antikomünizm degendin bir atınday uğulup, işi kılsa düşmandarımız uyalaganına karaganda turgan jerin getmende biçüdöy jer bolsa gerek da. Mına uşintip aňyr ayta oğuz açırdı. Barakel delep başlarını çaykada oturgandar. Birde çalkalay kalıp, birde öböktöy kalıp, birde kolun jaňsap, Tsykashnik bakıldap atty. Joldaş kommunistler, Sovet ellerinin jetişkendiklerine tişin gayragan ayrım içki elementlerden aligiçe arly elekpiz. Joldaş Ableuhov sömöýün gezendile, antkeni beregilerge gözüňörde çukum degende sezilip, birincisi baş bolup başlarının iýinderine tykdy. Mamleketde Kopsuzluk Kızmatynyň güjürmen işlerinin natijasında jakynda antisovetizmdin elementleri aşkerlenip oturat. Taşkent şahrının göçelörünün birinen mazmunu zalakalı gol yazma tabılgany jan kulaktın uçunda. Jada kalsa jelpingenge jarabay zal tunjurayt. Uzundu koridorloru eğindep baskan kişinin karağını jok. Bütünдөй imarat, aňgyragan 3 kavatlı imarat tunjurap turdu. Çüdegendele düňünen ayıp ukansyp, jazasız kutulbasyn tuygan Rahim Abdullaevdin esi eňgi dengi. Açındı. Ak jerinden güýü degen uşu tura. Astındağı jer ayrılıp geçüдөй aylası kurudu. Emin ne kılmakçı? Bardaş kıl. Sözdü güt, söz al. Tüşündür. İride ölörçü aktanu gerek. Bol bolsa salavat aytun gerek. Oşonda ıraýmy bolor. Jagyn albay araň turupdur. Joldaş Ableuhovdun gaýsy bir sözüne erkigen zal şapalaktata gol çap jüberdi. Zaldagılardyň gol çapkany bütün imaratga jaňyryp, andan ary jakyn araga ugulgansydy. Erçi balakan çapkanga ülgürgen Abdullaev esini oşondo jyýyp, sorok ete tura kalgan janyndagy bekene kişinin tör jaka bir jügünüp, janyndagylarga bir jügünüp kayra otura kalganyny zorgoý baýkady. Sanaga aldyryp, oyu samga talalap ketkenin garaç.
Жүz arçısı menen moynu başını arçınıp, göz aynegin oңдонуп, başın götürbesten gayra kulağını töşödü. Kulağı çuğuldap, başı maң. Ategi bekene kişi ordan atıp tura kalgıda emne makta uqtu. Jarım saat boyu jağın jangan joldaş Ableuhov toq eter жерine gelip kaldır. Bul kol жазma, joldaşlar. Mına bul kol жазma. Tutalangan bölüm başçı gök tepterdi başынан ödü götüre bulgaladı. Feodaldık dordun kan içeri Çıngiz Han'dı daňkta onun nak ülgüsü. Nak ülgüsü. Mından da tağıra aytayın. Düýnege karantyn düşürünü galagan güçler Çıngiz Han'a tazim etüge açıktan açık ündöp, kapkaydagy kan içerdi joktoonun jolun tandap alışkan. Çıngiz Han'dy joktoonun ügütü kommunistik propagandadagy oluttu gemçiliklerden gabar beret. Kim buga jol bergen? Joldaşlar. Kayakty karap atkansyňar, joldaşlar. Masele uşunda. Muny kimder жазgan? Bugünkü günü arabızda eň ziyandy kol жазmanın göçürmesini taratu menen kimder alek? Kaysı güçler? Oturgandardın jüregi bolk etip aldı. Çinele kimder alek? Kimder? Ilayım tilegin gatkırdıkı kara sanagan güçler joğunta okşoboybu. Hayrımdary şimşilep bizden Taşkent'e aralap alışkan turbayby. Ayem ne sebepten Taşkent? Başka jagazby. Barsa oşa ýaka barışbayby munda temselebey. Kızık. Tınç jatkan Taşkent'e jortup örtüp jürüşgeni kızık. Abirok depter ganday jagdaýda golga düştü boldy eken. Kim garmady? Mına o suroonun jobun tiýeşeli adamdardyn oguzundan ugup görbesek, anın gebin uguga Moskwalıktardagy kızıktar bolçu. Antip kızıgynın jönü da bar bolçu. Kol жазmanın tabılış jagdaýy bir başka. Operativdik jumuş dep koýat özlörünün tilinde. Uzun kulaktan geptin şap joylop jürüp bolsa da izdep tabu, aňdu, gamakaly syýakty iş KGB-nyň bardyk ele hyzmatkerleriniň golundan gelet. Ante albagan kişige KGB-da sutup koyuppu. Alemi anday kol жазmanın mazmunun aşkerilep, ananaga karşı güreşүүnün, jat elementlerdi baş götörgüs kılıp, tımtıra kayın çıgarunun joldoryny aytuu, görüngöndün ele golundan gele berbeyt. Gök tepterde koştuğun eki barak düşündürmede maselenin uşul jagıdagy жазılgan ele. Anın avtory partiyalyk mekteptin tarbiyasına bışkan, Marksizm, Leninizmge tereň ganykkan kişidey taasym pikir aytkan. Ömür bayanын izildep görse, kokonduk ele garapayım dıykanın übilösünde tuğulgan nemenin Moskvada eki ret kıska mönöttü kurslarga katışkan ele bolbosa, aylançıkta uşul Taşkent'den dele alys çykpapdyr. Kaydan jürüp munçalyk ana? Orusça жазgany da tyň, tuğulgandan tuwasa marksist, oňoý menen orusuňdun dele arasyndan tabylbaýt mындай tuwasa marksistler. Mına uşul sebepden Moskwalyklar oşol KGB-çyny özünçe bölüp süýleşmekde dagy kıyas tutup jatışkan. Utur kagazyna öňülgen joldaş Ableuhov, bayatan çykyp süýlegender kol жазmanyň golga düşürilişi turaly maglumat surap ötüşdi. Emki söz Özbek SSR-nen mamleketlik kopsuzlyk hyzmatynyň hyzmatkeri kapitan Hamit Hayrullaev'de dedi. KGB degen öz kaşı koyu, koçkor tımşık, gözü gögüştü, bozduran kostümşymçan, muğunta galstuk baylangan, orta jaşlardagy kişi ekenini oturgandar bayatan tanıp kalışkan ele. Bir oğanın çap jak bet tüs bölümenen koşo boynun japaldaştygyn aytpay koysok, sırt kelbetin taptakır süretdebegen bolor elek. Durustap tanı elekter moyundaryn burup, bayatadan çalkalanqa oturgan ganday neme degendey, öýde bolgan Hamit Hayrullaevke sınakı garaşdy. Bozuraňdy temirdey bekemdikden, maytarılbas erktin jişan dep biler ele joldaş Hamit Hayrullaev. An üstüne partiýanyň gaýsy bir gösömi öler ölgüçe uşul tüstögi kitel giýip ötüp, oşoga okşoşgusy gelgenden da jaktyrçy. Boz tüstögi kostümşym Hamit Hayrullaevden çüköde boyuna da jaraşyp galçy. Bir garaganda Hayran Sovet hökümeti uşulardyň da boyu başyna çaktap kostümşym tiget tura degen oý kılt etmey goýboýt. Halbette KGB jaňylbapmyn dep oýlady Rahim Abdullaev. Janatadan soroktop tura kalgandan jayın emi düşündü. Tikesinden turganda baykawadyby, şyragy kysgaby, aytor boyu oýlagandan da pasrak görünet. Kol жазmanyň golga düşürilişi turaly maglumat tugaly, dedi Skashnik. Symyk kuşu töwesine gonçudan beter, uşul irmemde 2 saattan aşyp kütüngen Hayrullaev buga çeýin 2-3 gana kişige belgili kupuya maglumatty bölüşdi. Joldaşlar, kol жазma avgust ayında, üstüzdögi jyldyn avgust ayında golubuzga düşkön.
KGB'nın hareketi arkasında. Adırınca avtoru gana garmalelek. Ağa dele az kaldı. Kişilerimiz operativdik tartipte iştep atışat. Kalanın eski şahar bölügünde endigiçe toluk urayelek gümböz var. Yunus Han'dın gümbözü deybiz. Eskinin kaldığı ötken zamanların simvolu oşol gümböz. Emgekçi Masranın kanı sorgan gaysı bir handın bu, bektin bir aytor gaysı bir fiyadaldın gümbözümiş. Oşonu ordu tüymenen süzdürüp salını sunuş kılgan ozga kança. Şahar beyliklerinin çolos tüybe jatavı bilbem. Aldığınızlardagı kol жазma mına oşol жерden tabıldı. Bayqap atasızlar mı? Eskini engsegen kol жазma, eski gümböz. Bul emnesi? Kandayça? Oşol sebeptü ziyandı kol жазmanın esin oşol mahalleden eski şardan izdögü basım jasap kelgenbiz. Kim bilet, mümkün başka jerde jürgöndür, mümkün jürüşköndür. Al ortada izdöüşleri Taşkent'in başka rayonlarına da taragan. Kayradan kol жазmaga geleli. Aldığınızlardagı kol жазma bizdin gündörü köçürülgöndügün taktadık. Sebebi depteri Penza kagaz fabrikasınыкı, dep çankıldadı Hayrullayev. Orusçaga da jüyrük eken. 2 tıyınlık depter menen kalem saptın kaydan jasalganın kim karap, kim taktap jürüptür. Bu asına ele kızıkkanыбыз bolbosa, kaydan jasaların kim biliptir. Degi bilүүgө bolabı. Ağa dele kızıkkan kişi jok. Tuş geldi dükönden ele alıp jüröbüz. Abirok sarı izine çöp çalgan KGB oşondoy mayda barattı. Depterden Penzadagı kagaz fabrikasından çıkkanın üңülö tiktep esebini algan eken da. Oturgandar mında da bir tүйşöldü. Emne sebepten kol жазmanın aftarı, je aftarları dep jatабыз. Adırınça bir gana aldığınızlardagı göçürmesi tabıldı. Birok bir neçe, balkim ondogon nuskası boluşu toluk ıhtimal, ortaktor. Bol birinciden, dedi Hayrullayev. Dağı aftarlar, ondogon nuskası. Aramey, bizdin Taşkent'e evak uyuktap algan jayı var beyim. Koy terisin jamınıp arabıza jürüşkön beyim. Pravda gezitine uşundayça karşı ügüt eken da. Kandayça, kayaktan göçürülgön dedi Joldoş Ableuhov. Tergönün jürüşünde bir jagdaydı anıktadık. Kol жазma başka bir varianttan göçürülgön. Belgisiz avtordun tak uşunday mazmundagı sözmö-söz kaytalangan MGG kol жазmalar institutunun jaşırım fondunda saktalı. Töp nuskası eski kagazga arap жазması menen düşürülgön. Uşul jagdaga köңүл buruңuzдар. Arap жазması menen. Adisler menen taktaştık. Aytuda 14-cü gılımga tandık. 14-cü gılım. Göçürmeleri dağı boluşu mümkündügünü eskerttim. Anti bu aytışımdın ikinci sebebi jaşırım fondudağı kol жазma 5 depterden turat. 5 depterden. Demek jaşırım fonduga girip ança hareket kılgan kişiler 5 yöneten göçürüp çıkışı mümkün. Kommunistik şermendeçilikti Taşkent şaharынан alыстatuunun amalını izlegen birinci gatçı sözgö gıpçıldı. Janыбызda Kazak SSSR'i, janыбızda Tajik SSSR'i var. Balkim koңşu respublikalardan gelgendir. Hayrullaevdin ağa da jobu belen eken. Koңşu respublikalardan KGB'si menen baylanıştık, teriştirdik, tekşerdik. Söz bolup jatkan kol жазmanın bir gana versiyası var. Al Taşkent'de, Jaşırım fonduda. Juykurluğun, dep oylandı Rakim Abdullayev. Ança boldu kol жазmanın жазылgan tili turasında eko söz nege kыстara ketpeysin. Başın götürüp gekeştene birdeme demekçi oldu. Endi sizdin gezeňiz gelelek Joldoş Abdullayev. Sizge özünce söz berilet dep tıydı birinci gatçı. Jağı jap bolgan Abdullayev küýüp oturup kaldı. Jaşırım fonduga girүүnün özgöçe rejimi var joldoşlar. Girçü kişiler atayın ruhsat menen giret dep sözün uladı Hayrullayev. Negizgi katalogga ele girүү üçin ruhsat gerek. Alemi söz bolup jatkan kol жазma ötö jaşırım katalogda turat. CK'nın bölümü var, KGB var. Alardan ruhsatısız girүү tartipti odona buzgandyk. Demek, bul jerde birinci кезекte kol жазmalar institutundagı hizmatkerlerden anın direktorunun şalakılığı dep çankıldadı Hamet Hayrullayev. Ha balkim özleri kömökçü boluşkandır. Uşul jagyn kıldat teriştirsek. Mına uşintip kol жазmalar institutun buzukulardan uyuğu Alemi Abdullayev'ti alardan ana başı kılıp saldı. Aldırınça depterlerden bir özü tabıldı. Albette ötö jaşırım fonduga girgen kişi bir ele göçürme menen çektelip kalbayt. Ağlar işte batışat. Uşul irmenderde da tınbay bozup jarıçılıktın üstünde.
Emki jolku jyýynda mına üstelde 10 depterdi tegerektep oturup kalışybız ykdymal, dedi Hayrullaev. Oşonduktan biz başka nuskalarında izдөni operativdik tartipte ulantmakçыбыз. Gündür tündür işlep jatabız. Iras, oşonçoluk towakkelge bargan kişi kantip toktosun? Anın bir jetken jangeçti çagımçıcı akıldan adaşkan neme? Jok, akıldan adaşpay kalsın. Akılsız kişinin jaşırım fondudagı kol жазma menen ne işi var? Hayrullaev'tin çankıldap süylөгөнü Joldoş Ableukov'tun kupuluna toldu. Kadr emes beken. Rahmat, malumat bergeningizge Joldoş Hayrullaev. Otura turuңuz. Kandayça? Uwakt sıbat ile gelip kaldı. Dağı sözü bar ile da. Güçönüp baratkan Hayrullaev oylogonunday üçönü Marks'ty, Engels'ti, Lenin'di geltirip ayta albay kalbady. Gökteplerinin ideyasına karşı görüştün jolun çeşmelep, göňülündögüdöy eýlenip bir süýlüp albay kalbady. Kap. Rahim Abdullayev'de turguzuştu. Terdep kurgagan Abdullayev moynu başın жүz arçısı menen sürtünüp, oturguçun oldokson kaldırata öýde boldu. Eki öňürü eki jaka ketken kostümün borundan tartıp büçülenip, boy sıpatın tüzendi. Murdunun uçuna düşkön göz aýnegin öýde tartıp oňdandy. Kol жазmalary institutun jetekdegeningizge kança jyl? 10 jyl, dedi Abdullayev. Gürsüne tamagyn jasap, kийинки surony güttü. Partiyaga kaçan ötkönsiz? 1965 ýyldan beri kommunismin joldoş. Jüregi partiya dep sogup, jan dili partiyaga berilgendigin tuyundurmaktan gıyaby tuup turganyny sezgen Abdullayev şaşkalakday kostümünün sol köküregindegi içki çöntögüne joň golun soýlatyp, kızıl tıştуу part biletin surup çykdy. Mına 29 ýaşymdan partiyadamyn, joldoş, dedi symyktuu. Heň bir manylü mekemeni başkarsaňar, kommunist bolsaňar, bu kanday ya? Jaşırım fondudagy kol жазmanın oňdu soldu taratılışına kanday jol berip jüresiňer? Dep güpüldedi Joldoş Ableukov. Urmatly joldoşlar, işenseňer anday bolgan emes. Tüşünböstük bar, dep mukaktandy Abdullayev. Bary kulaklarını töşep kaldy ele, sözün toktatbostan ulap jiberdi. Tomalaktolgan жүz arçısı menen moynu başına arçına da verdi. Bapıldap süýlöý da verdi. Taqdyrnym buyruk eken, rahmat. Partiya menen hökümet işenimini arzyp, kol жазmalary institutunu şetektep gelatam. 10 jyl toldu. 10 jyl içinde göp işlerdi atkardyk. Anın bary atjotlarda жазılgan, partiya menen hökümetden bir dagy mertebe ılanka ge ukkan emesmiz buga deýre. Siz bizge kol жазmanın tarap ketişini düşündürüňizçi, dedi Joldoş Ableukov tigilip. Kantip jol berip jüresiňer? Oba, bizdin jaşırım fonduda uşunday kol жазma bar, al çyndyk. Çyňgyzname dep atalat. Inventarizatsiýalyk nomuru 1227. Negizi eski zamanda el tutaş karaň boluşgan eken da. Bu Kaniçer Çyňgyshan turaly jaza berişipdir. Kol жазmalar juda köp. Bizde elemez, İran'da, India'da, dağı köp ölkelerde var. Kuday urgan turbayby. Taşkenge dürbeleň salgan az gelgensip. Abdullayev eme kol жазmany el aralyk maselege aýlantkysy barby? İran, India. Kapitan Hayrullaev giyin çağında uşul sözlörde estep, anı özünün gezekteki ideologiyalyk tabılgasy, Sovetler Soýuzyny gurçagan ölkelerde bir ok, bir raketa gorotboston turup, içten bölüp jaruu jana Kremlde kınk etpey ukkan sotsialistik gün garama rejimderde ornotu dolborunun özökkü ideyası katары őrçütüp, Kremlde dağın suktandırganı var. Genialdуу açılışlar jönököy nerseden turat degen söz hakikat okşoboybu. Göktön izdegeni jerden tabılgan Kreml oşonda bütünдөй Evraziýany çengeldep gözömöldönün globaldyk planын işlep çyguga girişip, oşol plan 80-nji jyllardan tarta çetinen жүzöge aşusy gerek ele. Al ideya жүzöge aşıp getse, Hayrullaev anda batır. Birgadyr kapitan Hayrullaev direktirden çet elderdi aralaştıra süýlegönün oşolordun arkasına jaşırıngysy gelgen amal köylügü, jogapkerçilikden gutulmakçy bolgan tülküdöy gulugu dep oýlady. Degiçe, kıskası siz bizge kol жазmanyň tarap ketişinin şartyny düşündürüňizçi, dedi çydamy ketken Joldoş Ableukov kabagyn çyty. Eki ret sözü bölüngönüne Abdullaev'tin oyu bölünüp apgaryp kaldı. Şilekeyin gürmöp jutup kurgagan tamagyn suuladı.
Ооба, тергөөнүн жүрүшүндө текшерилбедиби? Кол жазмага кирүүнүн тартиби бузулган эмес. Андай факты жок. Аввалы 1-2 киши окуп чыккан экен. Ал кишилердин көзү өткөн. Демек институттан шектенүүгө негиз жок. Дагы бир жагдайды көңүлгө алышыңыздарды суранам. Урматтуу жолдоштор. Жашыруун фондудагы кол жазма Чагатай тилинде. Силердин колуңардагы дептер барактап көргүлөчү. Казактын тилине окшоптуру. Тили атайлап өзгөртүлгөн болушу мүмкүн, деди капитан Хайруллаев илгиртпей. Мазмуну, идеясы, кишилердин аттары, жер аттары бирге бир 100% дал келип атпайбы? Дагы кандай факты керек? Эми кандай десек, кээде Абдуллаев жөө келтире албай жүдөдү. Аңгыча биринчи катчы жолдош Хайруллаевке бир суалым бар. Мына жолдош Абдуллаев айтты го, элдикке каршы мазмундагы Чыңгыз ханды эскерген кол жазмалар чет өлкөлөрдө жүдө арбын эмиш. Иранды айтты, Индияны айтты, дагы кайсы өлкөлөр? Турция, Египет, Кытай деп жиберди Абдуллаев. Турция, Кытай. Балким кол жазма ушул өлкөлөрдүн биринде көчүрүлүп, анан бизге контрабандалык жол менен өткөрүлгөндүр. Москвалык үлкөндөр баш болуп көздөрүн алайтты. Ырас, дал ушул өлкөлөр эмеспи Советтер Союзун көрө албагандар. Андай болсо кол жазма түз эле өзбек же орус тилдеринде таржымал этилмек, жолдош биринчи, деди Хайруллаев ийилип. Экинчиден, дептери Пенза кагаз фабрикасыныкы. Башкаларга кандай көрүндү ким билет, бирок биринчи катчынын Хайруллаевке кайрылып суроо таштаганына Абдуллаевдин саамга ичи жылып, жаман оюнда ылым санашып калгандай сезилип атпайбы? Кайдан? Биринчинин анте турган ыпым да ою жок болчу. Көзүн карабастан туруп, күтүүсүздөн өзүнө карай каптады. Жолдош Абдуллаев, мени кызыктырганы жанагы эмне дейсиңер? Тим эле ардактап, наме дейсиңерби? Кимиңер антип атап жүрөсүңөр? Дегеним ким мынтип атап жүрөт? Мен эмес, жолдош биринчи. Бирибиздин дагы тиешебиз жок. Өткөрүп алган боюнча эле Абдуллаевдин мынтип жооп кайтарышынын жөнү бар эле. Анын багына жараша эски кол жазмаларды топтоп, иреттеп, анан ар бирине ат коюп чыгуу жумушун Темурдагылар аткарган экен. Айтууда айрымдары кийин контр атыгып, 30-жылдары атылып да кетишкендей. Абдуллаев муну билчү. Вообще, жолдоштор, Канышер Чыңгыз хандын, анын укум-тукумунун атына байланыштуунун баарынын атын өчүрүү зарыл. Партия ушул маселеге өзгөчө көңүл бурат. Жанагы кол жазманын аталышын өзгөртүп, башкача атасаңар болбойбу? Болот, деди демдүү. Баятадан акыя сөз күтүп, стенограммага катталып калууну көксөгөндөрдүн тилеги кабыл болду белем. Биринчини колдомуш эткен Хайруллаев сөз удулун кетирбей, капталдан жиреп, кол жазмалардын бирин калтырбай тизмесин алып, кайрадан атап чыгуу демилгесин көтөрдү эле, төрдөгү цыкашник кошо ээрчиди. Болобу? Болот. Болбойт. Кошо жандап, болбойт дегенсип, ачык турган терезелердин бири карс жабылды. Сөзгө кызып алган немелер жапырып баштарын буруп, аңырая карашып ичтеринен, жел жүрдүбү? Чарвак тараптын салкын жели соктокшойт. Жакшы болгон тура деп, ахалап-ухалап чарвакты алкашты. Бала чака да кыйналып кетти эле. Бүгүн жыйындан эртелей тарап үйлөрүбүзгө жетсек, чабалактабай тынч уктайт окшойбуз. Сквозняк, деди төрдөгү орус. Чарвак менен пискемдин салкын жели. Салкынды төрүбүз бар, деди биринчи катчы. Чарвактын жели, чарвактын жели, чарвактын көлөкөсү. Ал ушинтип келди. Ал дагы келди. Көрүнбөй келди. Көздөрү бүтөлгөн жалаң атеисттердин мамлекетинде аны эч ким көрө албайт да болучу, көрүнбөйт да болучу. Чанда бир сүйгөн пендесине гана аян болуп көрүнгөн караан мына ушинтип каарданып келди. Чарвак тараптан соккон шамал болуп келди. Терезелерди кабыштыра урган жел болуп келди. Көк тептерди көздөгөн көлөкө болуп келди. Отургандардын эчтеме менен иши жок. Биринчи катчы эгин какканча элпектенген баягы цыкашник ысылап чыкканда терезелерди ача салган неме атып туруп, жабылган терезени кайра ачты. Колун созо терезени ачып жатып, мойнун кери сыртка көз чаптырды.
gerilgen taşken galanın tünkü ottoru balbıldap, karangılıktın kuçagında memireyt. Taşkenim, torup gelgen bu hareketten seni kutkarıp kaldık, dedirgedey memireyt. Saamga alaksay düşüşken nemeler tiginin oturuşun gütpöy jiyindi gayra ulantıştı. Alege gol жазmanın atın kandayça özgörteli. Stenogrammaga düşüp kalıны gözlegönderge Kudayım berdi debedikpi. Tuş-tuştan jabalaktaştı. Kan içer Çingizхан, kargış urgur Çingizхан. Uksaňyzlar. Degele Çingizhandy ozanyny zaryldygy barby bugündür? Zökür turaly hikaya, jırtkyç turaly bayan, dedi bir gıyratyp salganday gışayıp. Jırtkyç turaly bayan, dedi biri kıyratyp salganday gışayıp. Aytyp ozun jiýalekde pardalarda gölbete uçurgan jel urup, terezenin dağı bir gözü kars jabıldı. Aynekleri güýlüp düşjüde bol sapar katurak jabıldı. Ilayık deýsiňbi? Kara ozuna kan tolgur degende jabıldı. Gök tepterin qaytargan garan karın jana uşintip töktü. Otur tarsıldata berbey, tayap koygunga bolboýt bele. Sıkaşnikten sirkesi su götürbey gabagyn bürködü. Bir terezen evin tabalbay. Birinci gatçı bulsam özü turup barıp, gıjırga tegen terezenin gaşegen gaýryp salçuday obduldu. Aga koşulup katarındagylar goşa obduldu. Elpek kişi göçük basa elek jatıp gayra turdu. Bul sapar jölöp koymokko tizilүү turgan kiteplerden salmaktuusun aldı goluna. Kişi gözüne görünbögön, dabışı kulaka ugulbagan, janagy karan, tigindegi birin biri jakalap kokoloçuday gıjıldaşı oturgandardy kalkıta garap turdu. Isygy jok, suğu jok, erte geçi bilinbegen, uwakty saat uyup kalgan, bari jogun arbak gana tuyalgan, arbak gana ugalgan, birok tınım albagan uykusu jok düýneden barın sıdıra garap turdu. Çingizхан atın öçürmekö öçöşüp algan mınaw ırsy joktordu garap, güýbögen jeri kül boldu. Mana şonda mına mintip gardanyp, mına mintip bozdodu. Jeti gılym artdy garayt, jeti gılym alga garayt, jeti gatmar alamdy ötkörö garayt. Jelkesiz kaldym bele, gaty gündükü dep garayt. Jetesini unutkan jalalulardyň gözüne kantyp bir görünet. Jaňyrygy ugulgan düýnege jaňyryp kantyp bir tiýet. Gün tiýgen jerden gyýryna, ay tiýgen jerden muçuguna ugulsam deýt atdyň. Je alakçy düýnege aýkyrygy ugulbayt, je attawanda gire albayt. Mına şunday karan ele bulgaran. Ay asmandy aňtaryp, gök menen жердин ortasında çabyttap uçup, çark aylanat bulgaran. Ay menen жердин arasında tündü geze çapkılap uçat bulgaran. Gün menen жердин arasında gündüzdü geze çabyttap uçat bulgaran. Gündüz jer menen gün tiýbes jerde aralap uçat bulgaran. Tirүүлörde çagılganday aralap uçat. Bir garasa kalkagar toonu gaptaldap, kangay toonu gaptaldap turat. Bir garasa asgarlı toonu gaptaldap, Altay toonu gaptaldap turat. Bir garasa kangay too menen Altay toonun arasında turat. Bir garasa ebegeysiz jayılgan talaanın, Kıpçak talası dep koyuşçu ilgeride. Dalay jolu aygaylap jogo tiýgen, dalay jonun belin sındırgan bul jerde. Oşol talaanın üstünde uçup barat. Bir garasa kaldaygan çoň galanın üstünde salaňdap turat. Bir garasa çatırı japyz, jepregen sarı tamdın eşigin sagalap turat. Bul sapar 3 gavat imaratty 3 aylana uçup, 3-nji gawattagy jargy jaýnap güýgen terejesine gondu da, gök tepterinin üstünde tarp baňdygan taz joruday üň küýüşüp, üýmelekdeşken kişilerde buğuluğa garap turdu. Teňinen göbün taanydy, anyň göbün töbesinden taanydy, anan göbün maňdaýyndan, jelkesinden taanydy. Oşol teňinin üstöldün duwaljak kırkasında oturgan teňin garady kalkıta. Uzuny menen kıskası, arıgı menen semizi, karası menen sarısı, çaşıjydygan tazı menen üpsöýgen çaşty suwaralar. Bir okta tekşi galstuk arçyndangan nemeler eken. Arasında kimdir biröge jamandyk izlegen nemeler eken. Alardy garap bir geýidi. Hemnege mınça maýdalanyp kaňgydyňar? Karaga aýlanyp, karıp geypin giyerlik tukum emeseleňer go. Uwalyňar kimge tiýer, dedi Armandu.
Uşintdi da 3 aylanyp, kimdir biröge nalıdy, kimdir biröni kargady. Tereze jaka dalysyn sala oturgan teňinin sölekötün garady. Kapkaydaga düşünüksiz sözlerdi çuldurap, zal jaňyrta çuruldap, üstöldi muştagylap, göküreklerini urgulap, beregedegi tolmoçunan gelgen, gözüne aynek tartıngan, kaşka baş beçara jakka sömöýlerin gezenip arasında sotsializm, antikommunizm dep bakırgandar eken. Bakırışkan sayın niyeti gararıp, tetirlenip baratışkanın tanıdı. Hey dedi. Arasынан gün katından tuğulgandardı, aramsidikten taragandardı, dağı özünün özü cüdöp gemireyip, karaga kanı aralaşıp, jönün tabalbay aramdanıp ketkenderdi ayra tanıdı. Tanıdı da armandadı. Tuğulbaptır, dedi kaňyrıgy tütöp.